ba bui ba Sesotho Summer Program se re ya amela hangape ka jeno re dumedisa a le tswele mmatla Yesu Kriste mo ke bona tlang aufinyane amen. Amen. Ke ya dumela hle ba bui ba batle le ona le ka gona e be thabo e kgolo he a kopana hape sa ka jeno mme e sa lebe kena o ntse go fana nako ena ta fihlaneng ba neng ke nako e le gore ha o le ho yona o tla ikutlwa gore he o teng modimo mme a te modimo o ka bahlanka ba hae o ile o fa tshenolo tse ngata a o fa nnete tsa hae a o thusa gore itlhophela tse legolo a o khutla o bile Yesu Kriste mme ka o shola hle ke kopa gore ona mo ya ka tang he ke kopa moruti wa ka mona ga o dumedise o utlwe o sa le teng a le moruti a o dumedise ntate. Mohi wa Sesotho Sermons and Programs ntumelle hoseng wa letsatsi la kajeno letsatsing le leholo letsatsi la Sabata ke o dumedise ka lebitso le leholo lebitso la morena wa rona Jesu Kriste amen. Amen moruti wa ka o yo batle ke yo moruti sa le teng le a mutwa ntse le hlakile mme ka o shola hle ke kopa ra mo ya ka tanya e ka o shebetse ka YouTube ka ba Facebook hopola he hore he ngola mo teng he o ka kopa thapelo maikutlo a hao ka thego le tsela pele ka mohlomong he potso ha ba potso le teng o ka ngola mo le hebe ha ga beke kapo sa le setlang sane ka tsa ho ga di ya gabe mme ka o shola hle ke kopa hore he ke thapelo e bulang e wa demo guti a tswa tsela pele demo guti ke kopa ga pele nta Ke a leboha mohi ha re ke re kwale mahlo thapelong modimo ntate wa morena rona Jesu Kriste re a leboha hoseng hwa letsatsi la kajeno re leboha ka ditlhohonolofatso tsa hao tseo re fang tsona letsatsi le tjhabang le dikelang bophelo ka kakaretso bo tswa ho wena mmopi wa rona mme re kopa hore le nakong ya jwale ha e le mona re kena molaetseng wa letsatsi la kajeno e ke be molaetsa o tla hlohonolofatsa bara le baradi ba hao ba mametseng e ba le rona o retelle pele e mong le mong wa rona o mo hlohonolofatse mme re kopa moya o hallang atle a dule hodima rona e le hore re tle re tsebe ho utlwa le hona o kenya tshebetsong seo wena morena o batla hore re setse re etse hantle hona jwale o re etse ka ho loka bohle ka Kriste morena ha o be jwalo amen. Amen. Mo ya gatanya ke tla swahanyana fela moruti a tswele pele bana mo ya Sesotho he etsa hore o share semona ka jeno thoka ka jeno le metswalle ha ka go fela o share link eno le bona e le hore he ba le bona taba ena se ba fete ga o shola he moruti la te thapo ke tseo la te ho wena tswela pele te re tla kopana ha morao henda. Ke a leboha mohi ya ratehang jwalo ka ha se ko dumedisitse ke lakatsa hore re tle re kene lentsweng la modimo e le hore re tle re be le molaetsa wa letsatsi la kajeno lengwalo la rona leo re tlo tla re le sebedisa letsatsing la kajeno ke le fumanwang bukeng ya tshenolo e le buka ya ho qetela ka hare ho Bebele kgaolo ke ya boraro mme re tlo tla re hloma tente ya rona ha re fihla temaneng eno ya 20 tshenolo kgaolo ke ya boraro mmuhi ya ratehang temana ke ya 20 mme ke lakatsa hore eo e bang o ntse a ngola kapo a tla ngola mohaleng hona teng leo e bang o ntse a lakatsa hore ditaba tsena le ka morao mona a tle a nne a di shebe se ba ntho e le nngwe hore re sebedisa buka ya tshenolo testamente ke ntjha kgaolo ke ya boraro re bala temana eo ya 20 mme ha e se e fumanehile e baleha jwana mona morena Jesu Kriste o re bona ke eme monyako mme ke a kokota e kare ha e mong a utlwa lentswe la ka mme a bula monyako ke tla kena ha hae mme ke tla lalla le yena le nna bona ke eme monyako ke a kokota morena a hlohonolofatse palo ya lentswe la hae amen. Mmuhi ya ratehang ke lakatsa hore ke o meme hoseng hwa letsatsi la kajeno re ke re enke leeto le wena re lebe mane sehlekehlekeng kapo mohlomong hlwahlweng ya Asia e leng Asia Minor re ke re shebe sebaka seno sa Asia moo ditaba tsena di ngolwang di le hona teng re tla hopola hore mongodi wa buka ya tshenolo ke Johanne ka kotloloho Johanne enwa ke manna
Johanne ke e mong wa bapostola ba Morena Jesu Kriste ba neng ba le 12 le ha e mong e leng Judas ka kotloloho a ile a qetella a lahlehile. E ne se thato le morero wa Morena Jesu Kriste hore be Judas o tla lahleha, empa o na lakaditse hore a ba boloke ba ntse ba le 12 ba le jwalo e le bapostola ba rongweng. Jwale bana ba bang ba 11 ho bonahala ba ile ba feta pela ditlhoriso tse kgolo haholo, mme empa ka ho otloloha Johanne enwa a ngolang buka ena ya tshenolo ena o ile a ba le lehlohonolo la hore Modimo a le lefatshe nako ya hae ya ho phela tlase lefatsheng ho fihlella dilemong tsa ho qetella dilemong tsa bo AD 90 ha ne a le sehlekehlekeng sa Patmos moo Modimo o ile a mo senolela ditaba tse tlang ho etsahala. Jwale monna enwa o fumana dipono tsena kapa o bona dipono tsena a le ka hare ho sehlekehleke seno sa Patmos mane Asia Minor, mme ha le mono Morena Jesu Kriste o na leka hore a mo kgothatse a nne a mo bontsha hore e fela ruri o ntse a ena le yena. Jwale mona temaneng eo re qetang ho e bala o re bona ke eme monyako ke a kokota. Ditaba tsena di tobile kereke ya bosupa e leng kereke ya ho qetela, kereke ya Laodicea, e le hore ka mantswe a mang pele ho Laodicea ho nona le dikereke tse ding tse ileng tsa tla pele tseo di ileng tsa ngollwa molaetsa moo Morena Jesu Kriste a neng a ntse a bontsha hore ngolla kereke e itseng, ngolla kereke e itseng, ngolla kereke e itseng, ho fihlela mmohi ya ratehang ho fihlwa kerekeng ena ya bosupa e leng kereke ya ho qetela, kereke ya Laodicea. O tla dumellana le nna mmohi ya ratehang hore ditaba tse ngotsweng fatshe ke ditaba tseo e tla re a di ngotseng le haeba a se a sa phele ba tlang ka morao ba tla ba di fumana. Modimo o na kgothaletsa baprofeta ba bangata hore ba ngole e le hore qetellong a tla tseba hore a di fetisetse ho moloko o tlang, hobane ditaba tsa Modimo ha di fellwe ke nako. Ditaba tsa Modimo ke ditaba tse bang teng ka ho sa feleng ho fihlela monga tsona e ka ba yena a fihlang a etsa hore ebe ha di sa fumaneha. Ke Modimo fela a ka etsang hore lentswe la hae ebe ha re sa le bona kapa ha re sa le fumana, ha re sa le utlwa. Jwale Johanne a ngola ditaba tsena tseo Morena Jesu Kriste a re bona ke eme monyako. Ke lakatsa hore mmohi ya ratehang re ke re shebe hore na hantlentle pele ho kereke ena ya Laodicea ho bile le dikereke difeng tse ileng tsa tla pele. Re se re boletse hore re sebakeng sane sa Asia Minor moo ditaba tsena di etsahalang hona teng, seo ka lehlohonolo le rona ba phelang selemong sa 2025 di re amang ka kotloloho. Re tla hlokomela hore ho latela kgaolo ya bobedi ya buka ena, kereke ya pele e ileng ya ngollwa ke kereke ya Efese, kereke ya bobedi e ileng ya ngollwa ke kereke ya Smyrna, kereke ya boraro e ileng ya ngollwa ke kereke ya Pergamo, mme kereke ya bone e ileng ya ngollwa ke kereke ya Tiatire, kereke ya bohlano e ileng ya ngollwa ke kereke ya Sardis, kereke ya botshelela e ileng ya ngollwa ke kereke ya Philadelphia. Mme mmohi ya ratehang re utlwisise taba ena hore kereke e nngwe le e nngwe e ne na le molaetsa wa yona o e tobileng ka kotloloho, mme Modimo o ne a ena le molaetsa bakeng sa kereke e nngwe le e nngwe ho latela boemo bo teng sebakeng seo hore na ho neng ho etsahala ke ho feng ka nako eo. Ntumelle ke re ho wena ke re sebakeng sena sa Asia ho ne ho na le dibaka jwalo ka ha se ke di hlalositse jwalo di supile tse kang bo Efese, bo Smyrna, bo Pergamum, bo Tiatire, bo Sardis, bo Philadelphia, e ka sitana le sebaka se bitswang Laodicea. Mme Laodicea ena mmohi ya ratehang ho ne ho na le kereke ya Modimo, ho na le sebaka, ho na le kereke sebakeng sena sa Laodicea, kereke e ne le teng sebakeng sa Philadelphia, Sardis, Efese, jwalo ka mantswe a mang. Geographically ke dibaka ditaba tsena, dintho tsena tseo re buang ka tsona, mme ka hare ho dibaka tsena ho na le kereke ya Modimo. Jwale ha re sheba ka boprofeta bo pharaletseng re tla hlokomela hore
ho tloha nakong yona eno yeo Modimo a neng a bua ditaba tsena ka yona. Kereke ya hae e leng kereke e ka lefatshe lohle e fetile pela maemo a fapakaneng. Ke re nna ke re dibaka tsena tse supileng seo kereke ya Modimo e leng teng ho tsona di tshwana hantle kapa di tshwantsha hape le boemo bo kereke ya Modimo e fetileng ho bona. E le hore ka mantswe a mang molaetsa o yang ho kereke ya Efese o tshwana hantle le molaetsa o yang ho kereke ya Modimo nakong e fetileng. E re ke se ka o lotha momamedi ya ratehang kapa mmuhi ya ratehang hohle mo leng hona teng ke tle ke hlalose taba ena ka botlalo o tlo tsebe ho e utlwisisa. Re a hopola hore ke ka selemo sa AD 31 ha Morena Jesu Kriste a ne a thagiswa mane sefapanong Golgotha, mme ka morao ho mono o ile a tswela pele le ha se a tswile bafung ka kereke yane ya hae e ileng ya tsamaya le bapostola yena a se a le siyo a nyoletse lehodimong. Jwale ya re ka morao ho mono kereke ena e entse boemo ba kereke ya Modimo ho tloha selemong sa AD 30 ho fihlela selemong sa AD 100 bo tshwana hantle le boemo bo neng bo le teng ka hare ho kereke ya Efese nakong yane ya pele. Sebakeng seo sa Efese boemo bo neng bo le teng ka hare ho kereke eo bo tshwana hantle le boemo bo kereke ya Modimo e ileng ya feta ho bona ka selemo sa AD 30 ho isa ho selemo sa AD 100 dipakeng mono. Mme ka morao ho selemo seno kapa ka morao ho kereke eno boemo bo ileng ba ba teng ebile boemo bo ileng ba qala ka selemo seo sa AD 100 ho fihlela selemong sa AD 313. Mme ha re sheba boemo bono bo kereke ya Modimo ka kakaretso lefatshe ka bophara bo ileng ba ba ho yona, re fumana hore bo ne bo tshwana le boemo bo ileng ba ba ka hare ho kereke ya Smyrna. Ke hlalose hore kerekeng ya Efese e ile ya ba kereke e lakatsehang haholo, e ile ya ba kereke eo e labalabehang, e ile ya feta ka hare ho sebaka se monate haholo kapa sebaka seo re ka reng ke sebaka se labalabehang, se desirable ka sekgowa. Jwale e le hore kereke e ka morao ho mono e leng kereke ya Smyrna, boemo bo kereke ya Modimo e ileng ya feta ho bona e ile ya ba boemo ba monko o monate e leng sweet smell. Jwale bona e ile ya ba nako eno ya ditlhoriso e leng persecutions and trouble. Le ha o le jwalo kereke ena ka pele ho Modimo ka hare ho Modimo e leng monga kereke ka kotloloho e ile ba a sweet smell e leng monko o monate. Mme kereke ya boraro mmuhi ya ratehang ebile kereke ya Pekame, mme kereke ena ya Pekame empa e bolela fela kapa lentswe lena Pekame le mpa le bolela fela bophahamo le ho pharalla. Mme ke nakong eo ho bonahalang ho ile hwa ba le ho rekiredisa ka nnete e leng ho compromise, mme ebile ho tloha selemong seo sa AD 313 ho fihlela selemong sa 538 AD. Mme re fumana hore ka morao ho moo ebile kereke ya bone e leng kereke ya Tiatiri. Kereke ena ya Tiatiri ebile ka hare ho mengwaha e lefifi haholo e leng nako ya Dark Ages, mme nakong ena ya Dark Ages kapa Middle Ages e leng mengwaha e lefifi yona e qadile selemong sa 538 AD yaba e ba ho fihlela selemong sa 1560. Ka mantswe a mang mona se re sheba boprofeta ka ho pharalla mmuhi ya ratehang, re sheba hore na kereke ya Modimo e fetile pela boemo bo jwang. Mme kereke e ileng ya latela moo e leng kereke ya bohlano ebile kereke ya Sadisi. Kereke ena yona ebile nakong ya ntjhafatso kapa ntjhafalo, mme e leng Reformation and Post Reformation le ka morao ho ntjhafalo. Mme yona ebile selemong sa 1560 ho fihlela selemong sa 1790 AD. Ka mantswe a mang re bua ka dilemo tse bileng teng ka morao ho Jesu Kriste mmuhi ya ratehang. Mme kereke e ileng ya tla ka mora kereke ya Sadisi ebile kereke ya Philadelphia. Philadelphia ena ebile kereke e bontshang fela lerato la boena. E ne le nako yane mmuhi ya ratehang ya nako ya di-missionary kapa bo Pula Madiboho ba pele
ba ileng ba pharalla ba ya le lefatshe ka bophara. Ho wena ya leng Lesotho o tla hopola hore bo Pula Madiboho ba pele ka hare ho naha Lesotho ba kene ka selemo sa 1833, mme bona ebile bo Pula Madiboho ba kereke ya Lexa e leng kereke ya Evankhedi Lesotho ba ileng ba fihla mane Makgwarane ka selemo sa 1833. Basotho ba re ke nako ya lerwele le lefubedu nako eo, mme yona lentswe lena Philadelphia le mpa le bolela fela Prada le love e leng lerato la boyena. Mme ka morao ho mono ya ba re fumana hore ka selemo sa AD 40 1840 AD ke mona moo re fumanang hore jwale ho ile ho qalella boemo bo neng bo le teng ka hare ho kereke ya Laodicea mane kerekeng ya Modimo kapo boemong bo bo bang teng ka hare ho kereke ya Modimo. Ditaba tse di re nna re tla hlokomela mmohi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs hore le ha ebile ha kalokalo ditaba tsena e le ditaba tse ileng tsa etsahala ka hare ho dikereke tsa Modimo nakong e fetileng mane Asia Minor, empa hape le kereke ya Modimo ho tloha ka selemo sa AD 30 ho fihlela nakong ena eo re phelang ho yona ke boemo bo kereke ya Modimo e fetileng ho bona. Mme ditaba tsena ka kotloloho le ha ebile e ka ke history ha kalokalo, empa nna le wena di a re ama hobaneng o tlo bona hore na di re ama ha re fihla ho kae. Re mona mo re leng hona teng ka lebaka la nalane, re mona mo re leng hona teng ka lebaka la history, mme re lokela hore pele re tseba na re ho kae le hore na re ya ho kae re tsebe mo re tswang hona teng. Jwale hoseng ha letsatsi la kajeno letsatsi le halalelang, letsatsi la Sabata, re kerekeng ya ho qetela kereke ya bosupa e leng kereke ya Laodicea. E re ke re ho wena mmamedi pele ke fetela pele ke re nomoro ena kapa palo ena supa ka hare ho Bebele e bolela bophethehi. Re tla hlokomela hore dipalopalo tse ngatanyana ka hare ho Bebele di hlile Modimo o etsa ka bosupa ho bontsha hore nomoro ena supa kapa palo ena supa empa e bolela fela bophethehi. Jwale molaetsa o tlang kerekeng ena ya Laodicea ke molaetsa o re bona ke eme monyako ke Morena Jesu Kriste mona e leng yena morena kapa monga kereke. O bolella kereke ya hae e Laodicea hore ke eme monyako ke a kokota, mme ka re ha e mong a utlwa lentswe la ka mme a bula ke tla kena ke lalle le yena le nna. Ko bolela hore a sa buleng yena bothata bo tla ba boholo, a sa buleng ha lakatse hore ya reng o a kokota a kokotang a eme monyako ebe a ka etsa jwang, a ka bulelwa. E re ke tle hae ke santsane ke le hona mono mmohi ya ratehang hore motho ha eme monyako a kokota o lebeletse hore a bulelwe, o lebeletse hore ya leng ka tlung e leng yena monga ntlo mohlomong ebe o a mo bulela, mme ho mo bulela hono ke tumello ya hore jwale o ka kena ka mona ka moo ke batlang ka moo ke leng ka hona ka teng. Jwale e re shebe hanyane mmohi ya ratehang hore na hantle sebaka sena sa Laodicea ke sebaka se jwang. Re tla hlokomela hore hantle sebaka sena ka moo se neng se le hona ka teng sebaka sena sa Laodicea moo kereke ya Modimo e ne le hona teng ke sebaka se neng se le pakeng ka hare ho kgotlo ya Lycus, mme kgotlo ena eo sebaka sena se neng se le ho yona e ne bile e le hape dipakeng tsa sebaka sa Efese le Syria. Re bua ka geographical location jwalo, mme ha o sheba sebaka sena ha nne se le sebakeng sena ka hare ho phula ena ya Lycus, re tla hlokomela hore ka mathoko ho nona le sebaka sa Efese hape ho na le sebaka sa Syria. Mme ha re sheba mmapa wa rona re tla hlokomela hore haeba Efese le ka sebakeng se seng jwale ebe Syria e ka sebakeng se seng, ha re mona bohareng ke sebaka sena sa Laodicea. Mme ka ntle ho mono ho na le ntho e nngwe e ikgethang e leng bohlokwa haholoholo ka sebaka sena sa Laodicea. Re tla hlokomela hore ho nona le sebaka e ne le haufinyane haholo le sebaka se bitswang Kolose le sebaka se bitswang Hierapolis.
mme ha re sheba hore na Kolose e ne le sebaka sa mofuta ofeng, ho Kolose ho ne ho etswa eng, ho ne ho ena leng mmohi ya ratehang. Re tla hlokomela hore Kolose mono ho ne ho ena le metsi a phodileng ha monate, a bile a hlwekile. Ka mantswe a mang e ne le metsi a batang a neng a hlaha sebakeng sena sa Kolose. Hopola hore Kolose ke mohaisane wa Laodicea. Ka lehlakoreng le leng hape ho na le sebaka sa Hierapolis. Hierapolis mona teng ho ne ho ena le metsi a tsebahalang haholo, a tsebahala ka hore ke metsi a tjhesang. Jwale metsi ana ha ne a hlaha, ana a batang a hlaha sebakeng sa Kolose. Jwale ho na le yane a tjhesang a neng a hlaha sebakeng sane sa Hierapolis, a ne a fihla a kopana nqa e le nngwe. Ka mantswe a mang, mohlodi wa Kolose wa metsi a batang le mohlodi wa metsi a tjhesang a hlahang mane Hierapolis a ne a fihla a kopana sebakeng sena se bitswang Laodicea, mme a ne a etsa metsi a fofo e leng lukewarm. Mmohi ya ratehang, le haeba moo leng hona teng o ka ba le access kapa wa ba le monyetla wa hore ebe o ka nka metsi a tjhesang wa nka le metsi a phodileng kapa a batang wa kopanya e le ka tekanyo tse lekanang, o tlo hlokomela hore ho tswa mono ke metsi a fofo. Mme metsi ana a fofo a tla bolela ho hong. Re tlo utlwa hore na Morena Jesu Kriste ha bua le sebaka sena kapa le kereke ya hae e sebakeng sena sa Laodicea o re na. Jwale re se re boletse hore Laodicea e ne batla e le sebaka se pakeng sa dibaka seno. Ho na le se seng hape se neng se etsahala ka sebaka sena sa Laodicea. Laodicea ho thwe e ne e na le monyetla o moholo haholo wa kgwebo le thekiso. Ka mantswe a mang e ne e le sebaka seno seo ka sona e ka iphumaneng e hohetse boramatsete, e hohetse batho ba hlahang dibakeng tse fapakaneng ba batlang ho tla hweba ho yona mono. Mme ka hare ho sebaka sena sa Laodicea, mmohi ya ratehang, re bona mona ho bile ho hlahiswa mohlomong diphahlo sa boya bo botsho e leng black wool. Hape ka hare ho sebaka sena sa Laodicea ho ne ho ena le setlolo se etswang, ka mantswe a mang ho no na le feme ya diphahlo. Hape ho ne ho ena le feme e etsang setlolo se ikgethang sa mahlo. Ka mantswe a mang kgwebo e ne le teng ka hare ho sebaka sena, o tla utlwisisa mmohi ya ratehang. Ntle le mono e ne e le sebaka se ruileng haholo bakeng sa taba tsa ditjhelete, mme o fumana hore ehlile e ne hlile le sebaka seo beng ba sona ba ikotlang sefuba ka sona. Keng hape ha re tswela pele e bohlokwa ka sebaka sa Laodicea? O tla hlokomela mmohi ya ratehang hore sebakeng sena ho ne ho bile ho ena le sekolo sa bongaka e leng medical school, mme yona nthwena ka boyona e ne e etsa hape hore le dingaka di hlahiswe sebakeng seno. Ha ke wa tseba hore hangata moo sekolo sa bongaka kapa sekolo sa mofuta ofe kapa ofeng kapa mohlomong moo nang le sepetlele moo alafuwang mafu a fapakaneng, ebile hape ho tla hlahiswa le ba alafi. Ka lebaka la medical school e leng sekolo sa bongaka se neng se le teng Laodicea, ho bolela hore dingaka di ne di etswa mono, mme dingaka tsena nakong eno ya pele dilemong tseno tsa pele e ne hlile e le dingaka tse tlalang lefatshe ka bophara moo bohloki bo leng teng. Ho ne ho etsahala hore ebe dingaka tsena di tla rongwa hona teng, di yo sebeletsa hona teng. Keng mmohi ya ratehang e bohlokwa ka sebaka se sa Laodicea? Jwalo ka ha se ke bontshitse hore ditoropong kapa dibakeng tseo re ke buileng ka tsona ho tloha sethathong mane, re tlo shebana le sebaka sena sa Laodicea ka kotloloho. Laodicea hape e ne ebile e hlahisa dikobo, e ne e na le feme eno e hlahisang dikobo e leng di-garments. Hape le ntho tse kang bo di-carpets e leng ditapeiti jwalo le dimmete di ne di hlahiswa sebakeng sena sa Laodicea. Mme dibaka tsena dihlahiswa tsena tsa sebaka sena di ne di ya lefatsheng ka bophara, mme e le hore lefatshe le tle le ise moruo wa lona tjhelete
dintho tsohle tse hlokahalang tsa kgwebo di lebe Laodicea, mme ka lebaka la dintho tsena kaofela tse hlahisitsweng jwale tse bonahalang tse tshwarehang di ne di etsa hore mmohi ya ratehang batho ba phelang ka hare ho toropo ena ya Laodicea ba iphumane e le batho ba ikotlang sefuba ka seo ba nang le sona. Ba ne ba bona botle bo teng ka hare ho sebaka sena, ba bile ba ikotla sefuba kapa ba ikgantsha ka sebaka sena. Moya ona wa boikgomoso, moya ona wa boiphahamiso, moya ona o ile wa kekela ka hare ho kereke ya Modimo e neng e fumaneha sebakeng seno. Mme re tlo utlwa hore na Morena Jesu Kriste mantswe ya hae a re malebana le sebaka se sa Laodicea. Ke lakatsa hore re tle re ananele ditaba tsena tseo re qetang ho di bala, re tle re utlwe hore na Morena Jesu Kriste ha bua mantswe ya hae a lerato, mantswe ya hae a temoso, a tlhokomediso, mantswe a lakatsang hore a tle a fetisetse ka pele ho kereke ya hae e sebakeng sena, a fetisetse ka pele ho bana ba hae. Na o reng? Ha re shebe temana eno ya 14, re badile temana ya 20. Temana ya 14 e mono e re ngolla lenyolo la kereke ya Laodicea, o re ke tsena tse bolelwang ke eo e leng amen, paki e tshepehang ya nnete, hlooho ya dibupuwa tsa Modimo. O re ke tseba mesebetsi ya hao, ha o bate, ha o tjhese. Jwale temana ya 16 e re mme e re ka ha o le fofo, o sa bate, o sa tjhese, ke tla o hlatsa molomong wa ka. Ha ke re mmohi ya ratehang re bontshitse hore o bua le Laodicea, mme ha bua le Laodicea jwale ke hobaneng Laodicea e ne e le sebakeng seo ka yona ho na le metsi a batang, ho na le a tjhesang, a batang a ne a hlaha Kolosi, a tjhesang a ne a hlaha Hierapolis. Mme ka lebaka lena ha a fihla ho Laodicea mona a fofo, ha a bate, ha a tjhese, jwale a fihla mona a le fofo. Jwale paki e tshepehang e leng amen, re bua ka Morena Jesu Kriste ka sebele, e leng yena ya tsebang dintho tsohle. O re ke tseba mesebetsi ya hao, ha o bate, ha o tjhese. Ha e ne ba o Hierapolis o ko bo tjhesa, hobane metsi a tswang Hierapolis a tjhesa. Ha e ne ba o tswa Kolosi bonyane ho tswa metsi a monate a phodileng. Jwale ha o bate, ha e ne ba o Kolosi o ko bo bata, empa o bonahala o le dipakeng fela, ha o bate, ha o tjhese. Ke taba tse buang mona, tse buang ke Morena Jesu Kriste ka sebele. Jwale e re ka ha o re ke morui, ke mononi, ha ke hloke letho, athe ha o tsebe hobane o soto, o madimabe, o mofutsana, o sefofu, o fela. Mantswe ana ha ekare ha o ikotla sefuba, mmohi wa Sotho Sermons and Programs, ka hore wena o morui, o manoni, ha o hloke letho, o na le sohle, se ba ntho e le nngwe fela hore mona a o tsebang e leng Jesu Kriste. O re athe ha o tsebe hobane o soto, o madimabe, o mofutsana, o sefofu, o fela. Ke a o eletsa hore o ithekele ho nna kgauta e hlwekisitsweng mollong, o tle o ruwe le diaparo tse tshweu, o tle o apare dihlong tsa bofela ba hao, di tle di seke tsa bonahala. O ithekele ho nna setlolo sa mahlo, ho tlotsa ka sona o tle o bone. Ka mantswe a mang ke boeletsi bo tswang ho mopholosi Jesu Kriste a reng ha o bone o sefofu, wena o ithetsa ka hore o morui, o na le sohle, ha o na letho leo le hlokang, hobaneng o Laodicea. Ke wena o nkang dintho tse teng ho wena o di fetisetsa ho bane bao re ka reng ke bona ba hlokang, empa nna ke le monga hao ke o fa boeletsi. Etsa ntho e le nngwe ka boeletsi bona. O re ke a o eletsa hore o ithekele ho nna kgauta e hlwekisitsweng mollong. Kgauta e hlwekisitsweng mollong ke eng? Mmohi wa Sotho Sermons and Programs, e leng gold refined in fire. E bolela fela tumelo ya rona e lekuweng mollong, ho latela lengolo la pele la Petros, kgaolo ya pele temana ya bosupa. Mme hape ha tswela pele e leng yena Kriste ka sebele,
o a bontsha mono ha a fana ka boeletsi o re Gauteng e hlwekisitswe mollong e leng tumelo e tutsitsweng. Tumelo ya rona ha e no bonahala ka ntle le hore e tuswe, mme hape o re o tle o ruwe le diaparo tse tshweu o tle o apare, dihlong tsa bofela ba hao di tle di seke sa bonahala. Ka mantswe a mang, ho latela dingodi tsa tumelo ya bokreste, ba bua ditaba tse, ba pharalla ha ba fihla tabeng ena, mme ba bontsha hore hantlentle taba ena ya diaparo tsena tse tshweu e ka ba ho loka ha Jesu Kreste, pholoho ya rona, mmohi ya ratehang. Mme ona re bala taba ena ho tshenolo, kgaolo ya boraro temana bone ho isa ho ya bohlano, le kgaolo ya bosupa temana ya borobong. Mme ntho ya ho qetela yeo Kreste a fanang ka boeletsi ho yona ke taba ya setlolo sa mahlo. Hopola hore re itse ka hare ho Laodicea ho ne ho ena le setlolo sena sa mahlo, kapa ho ne ho ena le fene e ntshang kapa hona ho hlahisa setlolo sena sa mahlo. Mme Jesu Kreste o re ithekele sona ho nna, seno seo se hlahisang wena o le Laodicea ke a se bona, empa tlo ho jwale o ithekele sona ho nna, hobane se ko fang sona se molemo ho feta seno se wena o se hlahisang. Mme setlolo sena sa mahlo ho latela lengolo la Baefese kgaolo ya 1 temana 17 le temana 18 meno e mmedi 18, ho thwe ke moya wa bohlale le moya wa temoho le moya wa tshenolo. Ka mantswe a mang, sena ke ditaba tse tswang ho Modimo. E tle e re ha o bona manoni ao o leng ka hare ho ona, jwale o a bapisa le boholo ba ho tseba Modimo, o tlo bone hore o fela, o soto, o madimabe. Borui bo buang ka bona ke ba dintho tse tshwarehang, empa borui bo fanwang ke Modimo ka kotloloho, bo fanwang ke Jesu Kreste e leng yena paki e tshepehang, ke borui bo batlang bo le bohlokwa haholo, ke borui bo matla haholo. Mmohi ya ratehang, jwale ha fihla temaneng ena ya 19 o re nna ke kgalema ke laya bohle bao ke ba ratang, o be le tjheseho hle mme o bake. Ka mantswe a mang, motho a o ratang o a o kgalema, motho a o ratang o a o eletsa, motho a o ratang o fa temoso, o fa tlhokomediso e sa le nako. Mme sena o bolela hore bona ke eme monyako ke a kokota, e kare ha e mong a utlwa lentswe la ka mme a bula ke tla kena ke lalle le yena le nna. Sena se re nna e re ke tle hae mmohi wa Sotho Sermons and Programs, ke tle ho wena ka lentswe lena la Modimo le buang le nna le wena hoseng hwa letsatsi la kajeno. Sabateng ena ya Modimo e halalelang, Morena Jesu Kreste o sa boetse a ntse a kokota, o kokota dipelong tsa rona, o re bona ke eme monyako, mme o laletse hore mang kapa mang a utlwang lentswe lena a bule monyako wa hae. Na o bolela monyako wa matlo ao re phelang ho ona? Na o bolela hore ke bule monyako ke notlolle? Seo a se bolelang mona ke hore re buile menyako ya dipelo tsa rona. Lengolong le leng la Baheberu mane ho bontsha hore e ka re ka jeno ha utlwa lentswe la ka o se wa thatatafatsa pelo ya hao jwalo ka ntata o moholo. Bontata rona moholo ba ile ba thatafatsa dipelo tsa bona nakong yane e fetileng. Ha re fihla contexteng ya Israel, re tla hlokomela hore le hwatate mane bontata rona moholo e leng bana ba Israel ba ile ba thatafatsa dipelo tsa bona, ba sa batle hore ba utlwe lentswe la Modimo, ba sa batle hore ba utlwe seo Modimo o buang le bona ka sona. Jwale rona ba phelang matsatsing ana, Baheberu e bua le rona hore e kare ha utlwa lentswe la ka se ka thatafatsa pelo ya hao, hobane Modimo o bua le nna, o bua le wena. Ha re sebe ra thatafatsa dipelo tsa rona, hobaneng Kreste ka sebele o lakatsa hore a be ka hare ho rona. Hantlentle ke hlokometse hore Modimo ya re bopileng
ke Modimo a lerato, ke Modimo a lakatsa hore ka dinako tsohle a dule a le ka hare ho rona, ke yena a lakatsang hore a tsamaise bophelo ba rona ka kakaretso, ke yena a lakatsang hore a re etelle pele ka dinako tsohle re tle re tsebe ho etsa thato ya hae. Se ba ntho e le nngwe lengolo la Matheu kgaolo ya bosupa temaneng ya 21, Morena Jesu Kriste o kile a bua mantswe a reng ha se bohle ba reng ho nna morena morena ba tla kena mmusong wa mahodimo, empa ho tla kena fela ba etsang thato ya ntate ya mahodimong. Mme mmohi wa Sotho Sermons and Programs hoseng hwa o eme monyako wa pelo ya hao, o lakatsa hore a kokote, ska ba nahana hore o morui jwalo ka Laodicea, wa sheba seo nang le sona wa lebala hore seo ke ntho e tshwarehang ya bophelo ba lefatshe lena, empa ho betere ho ithekela kgauta e hlwekisitseng mollong, e leng yona eo re e hlokang, e leng yona tumelo e tutsitsweng, e leng yona eo hlokahalang matsatsing ana ao re phelang ho ona. Re hloka seaparo se sesweu seo re se apeswang ke Morena Jesu Kriste ka sebele, e leng ho loka ha hae. Re hloka hape setlolo sa mahlo, hantlentle re foufetse, re hloka fela a le mong, e leng yena ya neng monyako wa dipelo tsa rona, mme eo ke Kriste ka sebele, ke yena eo e reng ha re mmulela dipelo tsa rona, ebe o tla kena a lale le rona ka ho sa feleng. Mme ke yena eo ka letsatsi le leng ha theoha a etla ho tla lata bara le baradi ba hae tlase lefatsheng, nna le wena haeba re ile ra mo bulela dipelo tsa rona, o tla kena, re tla mo kgahlametsa sebakeng, mme re tla ya le yena lehodimong. E re ko o jwetse momamedi ya ratehang, monna eo ke mohlankana ya bitswang Jesu Kriste, ya o ferehang hoseng hwa letsatsi la kajeno, ya lakatsang hore o bule pelo ya hae. Hana o phoqa, ke motswalle ya tshepahalang, ke motswalle ya leng teng ka hohle, ya leng teng ka sebele sa hae, mme o lakatsa hore nakong ya jwale o bule pelo ya hao, e le hore a tla lale le wena le nna. Ka yona nako ena momamedi kapa mmohi wa Sotho Sermons and Programs, ke boipiletso baka, ke thapelo ya ka hore e se ka Modimo o ka re thusa hle ka ena nako ena, e le hore ha ntse a kokota re utlwe lentswe la hae, hobane nako ya tla eo re tla lakatsa hore re utlwe lentswe lena la hae, ebe ha re tlo tla re le utlwa. Empa le ha o le jwalo, ke lakatsa hore ka ena nako ena ha le santsane le fumaneha, le santsane le haufinyane, re bule dipelo tsa rona, o re bona ke eme monyako. Morena Jesu Kriste o eme monyako wa pelo ya ka, o eme monyako wa pelo ya hao. Ha re di bulehle, re mo fe nako, ebe yena jwalo ka mmupi wa rona, jwalo ka morati wa rona, jwalo ka ha e le yena a ileng a tla tlase lefatsheng a tla re shwela, ha ke re buleng monyako wa dipelo tsa rona, e le hore a tle a kene ka dinako tsohle. Tseba ntho e leng hore haeba re sa dumelle hore yena a kene, ho tla kena e mobe, e leng sera sa rona, e leng diabolosi, mme yena wa hae ho tletse fela hore a tlo etsa hore re timele, re sebe ra bona bophelo bo sa feleng. Morena Jesu Kriste o etse hantle hle, e le hore ka letsatsi le leng re tle re ho ba le wena ha mmoho mmusong wa hae wa ka ho sa feleng. Ke thapelo ya ka hoseng hwa letsatsi la kajeno hore e se ka re ka bula dipelo tsa rona, hobane o eme monyako. Amen. Amen. Moya ka teng re a o leboha ala ba rona o tsamaya ka lomano o fitlhela mona mo kgeleng gona teng, mme mohlanka wa morena hle o beile mantswe a matla gona moya ka tehang. Ke a dumela go lena o ithutetse ngata wa dikwe a le ka o raga Ferdinand nane ya ke re tsa supeng tsa letlang go senelo o tla kgaolong ena bobedi mono o fihla kgaolong ena borago ena, mme ke a dumela o ithutetse yona moya ka tehang. Ke thapela ka hle hore bohle e se ka bula pelo tsa rona Jesu Kriste a ahele ka go rona, mme go utlwe ka yena jwale ka re mo uta bontshitse Modimo wa rona Modimo a re hlomphang, a re hlomphelang qeto tsa rona, ha ana disutumetsa ka pelo ya hao, empa wa tla wena o mo dumelle hore a laole pelo ya hao. Ka ho tjholo hle ke tlo kopa hle moruti wa ka o la thapelo e bulang tate, ke kopa hle o kwetse o nele mmuya ka tehang o mo kana Modimo ka thapelo ntate, e le hore ge tswa ho fega ka mora thapelo ntate eno ya le wanda.
ke a leboha mmohi ya ratehang ke lakatsa hore hohle mo leng hona teng re ke re kwale mahlo thapelong. Ntate Modimo re a leboha ho ba le Modimo ya kang wena, o re file Morena Jesu Kreste hore a tle tlase lefatsheng a tlo re shwela. Dikamano tsa rona le wena Modimo tse ne di thuntheditswe ke sebe, re a tseba hore Morena Jesu Kreste o di lokisitse sefapanong Golgotha. Mme nakong ya jwale re a tseba hore ntate re na le kabelo mmusong wa hao o sa feleng, le rona ntate baditjhaba o re file tokelo ena ya hore o re shwele, e le hore re tle re tseba hore ha re bula menyako ya dipelo tsa rona re tle re be lehodimong la hao ka ho sa feleng. Seo re se tsebang ke hore o a tla mmoloki wa rona ya ratehang, mme ho tleng ha hao o lakatsa hore e mong le mong wa rona a ba lokile. Ke a rapela hle Modimo hore hoseng hwa letsatsi la Sabata, letsatsi le halalelang, o be le mmohi wa Sesotho Sermons and Programs, e le hore a etse qeto ka lentswe la hao, a etse qeto ya moshwelella, qeto e tla mo ruisa bophelo bo sa feleng. Re a rapela hle Modimo e ba le rona bohle o re etse ka ho loka. Ke rapella ba kulang dikelellong, semoyeng le mmeleng, ba ame ka letsoho la hao le sa sitweng ke letho. Re na le diqholotso tse ngata tseo re kopanang le tsona bophelong, mme re kopa hore ke be wena o re hlolelang tsona. Ka hodimo tsohle ntate, re fe tumelo e tla etsa hore qetellong ho rua bophelo bo sa feleng. Tumelo ho wena o le mmopi wa rona. Ha re lakatse ntate jwalo ka ha e le tabatabelo ya hao hore le ha e se le a le mong fela a tle a tumele. Re etse hantle hoseng hwa letsatsi la kajeno. Ka hodimo tsohle ntate, hlonolofatsa bohlophisi bohle ba Sesotho Sermons and Programs, mme re kopa hore o hlonolofatse program ena ka tsela e kgethehileng ho fihlela ha ntse ha sa molaetsa ona, ho fihlela o tla ka maru a lehodimo. Re etelle pele o re etse hantle bohle ka Kreste Morena ha o be jwalo. Amen. Amen, 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 amen. Moruti wa ka ke a kgale wa kana hle ntate. Lebitso la Moifo, nna ke Seishwa Mokriti wa Mpholle. Ntate kha o leboha hle moruti wa ka. Ka mehla ya tswa go kopa ntate o dula o tile. Mme Moifo o nana ha se nna fela. Ke na le ntate Thape wa Tete morao mane. Ntate Mori wa Thapa. Ya le mema Mojela Selebalo. Ke yana ga ntswa ke wa gona ha ga Moifo nana. Mme ntate hle re se re leboha hohle moruti wa ka. Wa bua ka teng ge a leboha gore la ba teng gape ga jeno, mme ge se re tshepa go tswela pele ba le gona nako tse tlang. Ate Modimo a re tshwanafatshe hohle mo le teng, a re hlwele hle mathata ohle a rona bohle ba hletseng metswalle ya bona. Ge se re hle bana beso phephing tshisa Kreste wa tla o tla fedisa matla a lefu, mme ha sa tlile re tla phela ka o sa feleng ka o tsholo hle. Ate moruti ke kopa ate ge re ba bui ba sala hantle o tla kopela pele bana nako e tlang ha ebe kgotso. Amen. Amen. Amen.